Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osi bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Prošlo moj novi video u današnji video, kao što vidite u naslovu, radimo life hackove za telefon. Prije samog videa, ako niste član bacite like na ovaj video. Uglavnom, kao što vidite u naslovu, kako otključati telefon bez šifre. U YouTube imate, znači, gomilu takvih klipova. Mislim da čak niko nije snimio za naše Balkance takav video. Ja sam prošao 3 trika od kojih ćemo vidjeti da li uopšte jedan radi. Pređemo na video. Za prvi dio će nam trebati ogledalo, zato se nalazimo u hodniku. Uglavnom, ovo je zapravo jedan test za iPhone X i sve iPhone koji imaju Face ID. Da testiramo koliko je taj Face ID zapravo dobar. Uglavnom pao sam sad. Vidio sam da ljudi rade testove što se tiče Face ID-a, ali da vidi da li radi u refleksiji. Znači kad uzmemo ovako od ogledala, sad ću ja to samo lijepo da snimim. Manje sa svjetlost da bolje vidite, evo sad. Uspjela je da otključa sa Face ID-em. Uspjela da očita sa Face ID-em, što znači da kad vidi 3D bukvalno jednog lica, da tako da otključa telefon. Sada ćemo da pokušamo kako ide preko 2D, da imamo će li preko slike moći Face ID da radi. Bukvalno da uzmijete nečiji telefon i ovako stavite moju sliku i otključate moj telefon preko Face ID-a. Ok, evo nas na mom Instagram profilu, ako mi niste zapratili svijet Bake 7. Uglavnom sada ćemo da testiramo Face ID, da vidimo da li će da radi preko slika kada je 2D faca. Mislim da ću da uzmem ovu sliku, pošto inače vidite da ima ove malo rubove tu i lijepo se vidi. Uglavnom ovaj dio neću da režim kako da je bilo da sam nešto namjestio. Vidite ovdje da je zaključan iPhone i kada okrenem, povucite na gore. Neće da otključa, znači na 2D ne radi. Pomjerit ću ovo od miša da ne bi bilo. Pošto ste vidjeli da na 2D slici, znači bukvalno slici koja ima dvije dimenzije, da vidimo da li će da radi na mom klipu. Kao što vidite ovdje zaključan je telefon, što vidite ovdje zaključan je telefon, okrenut ću vamo. Ne. Ok, bukvalno evo vidite, video je upaljen i okrenuta je prema meni. I ne želi da se otključa telefon. Wow. Kao što ste vidjeli, nijedan od ovih načina na računaru nije radio. Znači pokušao sam sa svojom slikom na Instagramu i pokušao sam sa videom. Sad ću snimiti sebe kako ovako okrećem glavu u krug, jer inače kada postavljate Face ID to radite. Evo ga video ljudi. U ovom videu okrećem glavom ko po magnetu, ali nema veze, to sve za klip da imamo, da testiramo iPhone koliko je zapravo dobar kao što ga Amerikanci i naši neki Balkanci hvali. I okrećemo da vidimo, samo treba da povučemo ovako. Stavio sam baš onako lijepo da se vidi. Bukvalno kao što vidite ovdje ne očitava facu uopšte, da pokaže da je pogrešna faca. Znači ne može da očitava facu ovdje, tako da je ovaj Face ID jako dobro namješten i nema šanse da se provali. Kao što ste vidjeli, nijedan od onih trikova nije uspio, ali jedan od mojih najdržih stranih youtubera. Yes. Ovo se dešava kada krenete da snimate nakon što ste spavali. Jedan od mojih najdržih stranih youtubera, jedan od mojih najdržih stranih youtubera, Wolfie Raps, je napravio video kako da se otključa iPhone bez bukvalno šifre. Glavni fazon video koji je on uradio, vidite, znači telefon je zaključan. Hey Siri, what's the time? It's 15:48. Evo ovako, ona je izbacila sada da je sad trenutno kad ja ovo snimam 15 sati 48 minuta. Ja ću kad kliknem na sat, trebam da dodam novo vrijeme. Znači bukvalno kucam bilo koji grad hoću, evo ja ću da ukucam Bake Squad, iako ne postoji to, ali uskoro će da postoji. Čajim se kazati da ovako kad odabere sve,
odaberi sve, izraži, bukvalno kad se izvrši ovo, samo povuče gore i otključa. Kao što vidite uspjelo, međutim ne možete da uđete ni u jednu aplikaciju, što je jako loše. Bukvalno ćemo opet da uradimo isto, znači kucamo ovdje, znači upalimo Siri, hello Siri, what's the time? It's 15:50. Kliknemo opet ovdje, dodamo neki grad gdje želimo da znamo da bude. Evo ga, Bucket Squad sam napisao, možda i nisam pravilno napisao, evo ovako. Držimo ovo, odaberi sve, kliknemo na izraži, povučemo gore i uključa nam telefon, međutim ne možemo da koristimo nijednu aplikaciju. Jer čim uđemo u aplikaciju ponovo se pojavi ovo što traži Face ID šifru, tako da ukoliko vi znate možda neki način pomoću koji se možda može otključati telefon bez šifre, obavezno to napišite dole u komentarima. Uglavnom to bilo to što tiče ovog videa, ukoliko se svidio obavezno nabacite like, subscribeujte se, da večeras pređemo 350.000 subscribera. Mi se vidimo u idućem videu, lijepo nas svima i čao! Ostaćeš ga uskoro, ako još ga ne znaš, to je Bucket, svi ga znate, brate moji. On je burac moj, on je burac svoj, zato baci su